Loising Doloi Auditorium Hall along National Health Mission District Health Society pen third Asha Convention amai kipaman. Sarupathar constituency ang kang paklangso number 2 hawara long towar kahino park pika jawara latum kacelenga phan kisung. Dongmoka police station ang kang belukhat along pen kachiap kang ton KPLT mai pu claim bang kachingna. News time along pen kado ko phanta karton pajor iklon bir tang ton pen arjuik tha third Asha convention amai pipang cheng chia prang ada por phai keba por pen armu kachi jenga sai padu pon rada mai pike paman pon along medical em khonsing rong pipen se mai chari pon mai long alhi sar po man pen karbiang long chanamas council cem tuliram rong hang phapang jang alhi man pen karbiang long chanamas council chairman horan singh be deputy chairman ritesh inghi em atum jokot singh ingti pradip rong pi msc atum mongkol singh timong dor singh rong hang karbiang long chanamas council Principal Secretary, Joint Director of Health Services, Karing Rong Pipila Pen, Pinaan Sai Kam Sai Phatum Chitong Dun. Mayalong, Joint Director Pen Lam Thiki Jai Ponki, Karbiang Long Along Kaduko Pen Suri Isira, Sirkep Kebra Choksi Asha Klembang Piatum Do, Laswang Bong Pen Pinaan Asha Tum Bainong Kilong Jum Hexita, Amithang Asai Kachaklem Pon Pamia Jok, Kedam Tang Suri Hinira Krechok Sila Pen Trainer Kebaning Kan, Kachipaduk, Asha Tum Kaduko Pen, Bain Kora Ketomatum Do, Along Lituma Pan Medical Asai Kam Pen Certificate Lapen Cycle, Ron Ponji Pusi, Lam The Jai Pon. As a joint director, it will main message apnar हे कारणे आम्ही आधी जिखिनी आम्ही 2017-18 वर जिखिनी अवमान आम्ही काम करिलो जिखिनी মই আপোনালোকৰ and with our honorable guests আমাৰ লগত share কৰিব খুজিছো আমাৰ institutional delivery যিটো আমি এবাৰ আমি 17 40,883 institutional delivery হৈছে Against Karbiang Long Chanamas Council CM Pen Maya Long Lam Thiki Jai Ponki Kedam Ta Ningkan Lam Chak Kachak Te Kang Do Asha Klem Bang Phetum Ki Klem Kedam Aduk Ke Do O Pumathasi Karbiang Long Chanamas Council Hin Pen Baing Kora Ke Thoma Tuma Phan Non Ke Bang Ji Vosik Eng Kora Ke Thom Army Karbiang Long Chanamas Council Foundation Day Katalon Pon Amai Long Baing Kora Ke Thom Asha Klem Bang Phetum Phan Scooty Piponji Pusi Maya Long Lam The Jai Te Kang Bogajan LA constituency ang kang number 22 Sarupathar MC constituency alu number 2 Paglang Sopen Maising Timung Arong Kachilenga to war kilometer hini an ajaki dingdo la soto war kaheno thekti ka jograt kachilenga phan thidunga kisung jotong nang ringtilo Laso ajok si kedam tang aruni phai sirkep arni laso aronga meka Ramesh Beachor Monjer Hansepi oso chupa thebo mahut ke swa phan hospital ke ponjia phan pora 108 lapen auto anta kedam no daka jok tongse kot pen mate apor tek pen hospital ke pali long ledet pen apia swa prandam nang jui lopusi ronga sar lapen ranatum birta pachini non nili kido ke 22 nong Sarupathar 2 number Paglangsu aronga towar long lo ada kedam tang 9 Mei ani Ramesh B Achor Monjir Hansepi arong amen ke Maising Timu Monjir Hansepi alangli usu cepat hebom lo usu cepat hebom hud alangli men usu pahat je phan aporang choksi alangli aporang choksi alangli tum phan mane hospital ke ponje phan siglo Tebon stame halas sohut labang suat towar kahing nuk pik pen ajok alangli kisu pinangan aduk dolo lapen long soratum ke ponji phan bor ilo tebon stame ke ponia wa sai delo athemala dak don camera person haneli bola towar kahing nuk pik pen ajok labang suat towar kahing nuk pik pen ajok si alangli phan tong sekot stame hospital an ponlong ledelo ponlong leder pe ajok ke der kloi pen ajok alangli Monjir Hansepi usu cepat hebom pen ausu pen banghini ausu pen alangli aprandam juilo aprandam jang nangjuya ajok ke lahen lo alangli hospital ke liye der ajok pusi
ahemasor lapen rongosor lapen pada hospital long ke do tum doktor ketuk abi tum stami alang tum stami tum khan lo tasi lapuson towar kahenu penajok non ili tum karbi tum stami la sa kisung khubnang pigla athema towar jong si henu pulute munita kailong ke isi kahenu pig lapuson lo athema pima towar ladak towar hello min lo towar bang misen ni towar henu pulute munit tum kachileng kachidam jasimet munida tum kiso hud hello kenang sot lo kiso apor hud jongsi apor teng pen hospital li thek thik pulute ladak ke munit tum ga apran dam na ko ki lasi aja sitame ke thik ding tum karbeng lo autonomous council ka chari tum sitame lapu lang lera towar bang ge selam pi pameta pamera sonte mesenji pusi dak rong arat tum pen tame pachini lasi ajad no alang li tum la towar bang mesena sonte alang li kedam tang la monjir hanse pis tame alang li usu chupa thebo ma hoch tame apor tek pen hostel li lete alang li joklo tai ba mate usu tame pahachi lo ta hai athema la so towar non ni li tum na paklang lo ang pen alang li rong ke lapu hen lo ladak pen helo piglang lasi alang li phan api ke sai jok jesi hospital pon lo table tabe ke der klub jok alang li aprandam joilo towar le mesana sonte aporo teng ben adim pali dam longji lapen apran dam jok prot tahai pasi ning jerenti athe halapu ihinanat thuke kalwat kaslama jok hut plin lapen ihinanat thuke dolong kawi penan parta towar kahino joksi josemet pen apran ke dam nanglo la so tuwar mi misti ke nili tumi lapusi atoy khonang li bombu batang ke kisung nang tang bobo apen ikran thang dai ki pu de non da do pigla ke towar ke no pen joksi apor teng pen li long li selang li pran dam jilo si pachini la pasona tha non chini thu sinang ili tum long ni mali tum do ni mali tum pela lang li tum pela ko puthot chini thu sinang hong lo la si ni li tum da jo ho dai masti osomar ti thon no sta me anang ge osomar ti bong do nai bu pon king sta ni tum paparon e la si nang tum bang le nang lang on eng sai noi pusini li hin ben ke pulo an ke jo ni li tum ta ko pulo ning bang ma ke nil tu nge dun de dalo nang ko samar thi ulu la si hola ke papar ji long bang ke ni tung haning bang mai papar den ve ke e posina li tunang chilang tu posi li hin den ki pulo Kalau sana tha ko chini tu sana ko ni inu dulang alang ni tang tame ko arju sana kalau so tuwar ka hinu pera jok silin lasi da nilineng da nilineng da ya tamin tamilo ani simor barani ta te ke ponno amange tuwar hinu pera jok mat li de dalo inke hemang chiro julo inke bud barani ponno manke nilisi ponno no inke tuwar hinu da manke tuwar hada data li dalo tuwar beng pe manke abidalo asinon arong gang son ki pon je hosita ke tuwar ka hingno tampo madai ahok lo ini mali tu man tame ili tu ahok pet alam long lo atuwar ba ke hinu binong lo ladak apong sarkar stame la bakso atuwar phan kilang tipi mane langpon pelet la poson si alang tu sarkar phan akoi pilo athema non ili tum wang pen tame theklong pe melo atuwar ba ke hinu binong lo ing harang se ili tum ke bang stame ni tum tame ke bang supi kan sedang na ke pali na lasi ladak methang karbi rong lo methang Karbiang lo autonomous council lo lama si Karbiang lo autonomous council nana da party cipupera prabjin pe labang sorong phan ke besana towa pipon sonte mesenji pusit dagarong rat ta melang tum chuning ri padikrim lo bukadan pe nili anon terang katni la si prabjin pen la software selama sonte mesenji la pen la pusona kisung abangke ke bangji arni pen ke joprot nang popusi radatum ningi dup pen ning jerinti Kidam tang aruni phai sirkep arni tomon arwi ke the par pega jok karbiang long along prekjam hawar long pen an hemrit pen an parta biria long ke sama hormuta kana hokdun ke do jok pen an aratum ke do ke thak adim ka pen kisung ka chetong nang rin tia pothak birta nang le
Birta Kilongdun Atengke, Tomon Ariki Thearni, Karbianglong District Angkang, Parokwa, Dengaw, Dokmoka Pencheng Lok Angtuna Hawar, Along Hemrit, Biribitungalong, Kachui Katrasom Dunamo Pencheng Lok Ongdunga Son Kana Hoktun, Tomon Ariki Theajok, Sai Kamachokumar, Jojor Chulang Penan Parta, Pen Ansayalong Katikuk Dolu, Labang Fuan Jutemet Pen Locherli Ausmara Tumta, Penang Sungrin Tilula Pen Kaphere Okchikom Romram, Associ Teklong. Lason Thak Thaksi Mahamaya Constituency Angkang, Dokmoka, Tultharampur, Longki Terang Arong Ta Tomon Ariki Tepen Hem, Don Pokebra Po Hempen, Don Ingora Po Hemke, Asarnung Tomon Oi Plin Pusi, Birta Ribdun Long. Nan malam sopor Pandina Parman, Birta Mung Tomon Iksina. Turkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong, Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Jubu Sports Restaurant Lounge, HRSJ Complex, 2nd floor, Dharamnala Road, Difu, Karbi Anglong. The first and ever sports lounge in town. Tune you up with live music, Dead to Inject, Jam Pad, and pool game, where you can play with friends or play with legends, along with seafood items like octopus, lobster, prawns, squid, tuna fish, and many more are available only at Jubu Sports Restaurant Lounge. For reservation, contact 9957381813 or 8638462619 or 8812998125. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecuason la penthesiri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dinamo people thad bir talong bangthulo ronghang rongbong karbiri chupen ajok patir pi ponsi suprit omchira ahwar doana rajutang jubot mate hakopen ke bangbon arona tengsi aruni phai kep arni ronghang rongbong aling amlong aroyalong ok kipruk padopon Ada papor Manikur along Bohachi Kimsi Arna Marnia Panke Toki Jurmate Karklika Piju Pensi Pangcheng Ponlo Lasoapi Manikur Amang Terang Abi along pen Hiru Nang Bosi Rengdog Reng Nipen Okpura Sai Pachun Ponlo Putot Arning Samapor Boha along Chitongsi Kichu Kijun Chingnek Ching Nipensi Prathulo Bangso Terang Abi Lake Haku Penta Karbirecho Arubolo Pusi Chihu Chipura Hud Karbirecho Pen Than Lapen Arning Kanwang Ta Kaprek Ahiru NA Roommate Pensi Kipu Puta Karbirecho Ramsing Ronghang Pen Than Itu kalbia kai itu ke aku ha soceng pengrap reng mohon pen soceng reng mohon pen cenglap nasi itu kejukan sekpe ini nasi lah ini kali si pen angbong ke mula opru ni tu aku pentaron bikop lah pen si kita lelo itu kejukan sekpe tu
นี่ก้าวลงฟังจุกละเมจุดละเมจุขึ้นเมจุขึ้นเมปะอยู่อันนี้ก็เลยอินสิก็เลยกับเวลานี้จุกละเมจุดละเมนี่บุษนี่ถึงกับโก้ฮะสุดจริงเรามองมันสิอารมณ์ดีก็ละสิการนี้เสกเป็นนูริจูบุญนูรับเบบบุญนั่นแต่ก็ไม่ใช่อารมณ์ดุนั่นคือเป็นนี่ก็เป็นจงอลีsalah seorang tingsi itu tempoh mata dari itu pen ni contoh orang tengah kucing ramah pen seorang tingsi kan sekpen aku itu sih pen jadi contoh nem rakam pen ini bisa kita pen ini sih itu kira sebelum mencerang kangen yung habis manggal manggalu bersapu bersiar berteman anta hormai horta jawan ini dak nem rakam jawan ini fu pen asu cenderung Muhammad si rasa besar bigang kok dengan fu anta klempon angka Card News apel angki Hundor Group pen nangkilo abirta Kolonga dung het dong mipi ahawar long kadu kawe sarbang plido CM tuliram rong hang penajok sarbang plia phan matha si krung sai terang mate open stage pipajer ponlo bang sohem ki kim kirang asai patang thai si kangpu jia phan anta chisik chedang lo monta aruni phai sirkep arni tomon arwi ke thepi jok bang sohem asarno jabrailo Lasilabang so open stage puthot kasilam thu jia phan KPLT asong hin pen CM tuliram rong hang phan kachunungri alam the KPLT pachathang chunbang SR klonjang tok jirpen birta nang pale CM tuliram rong hang pen kisar bang plia rat phan kanghon kajin so ke thepi ka joine aprang pen ta kirap long le pin lang seta dong mi pia rat tup long dun lo bon seta me tomon arwi ke jabra joine Thero nem poka chuhwason chudeng dunang kok luputa kronjang asang hopen pachini thu lasi puthot kai teng kayama kasilam thuwek jepan song hin pen CM aphan kachung ribon padu Domoka police station ke parloangka Bilukhat Dilip terang arong along pen aruni phai cap arni inut kachi apkang ton KPLT maipu claim bang aphan Domoka police la pen 12 Gorkha regiment atum chipeng si kenep kang nang ponabiota Card News along birta nangli Dokmoka police station ke parlang kang aruni phai cap arni ada por phai pho por malam Dokmoka police la pen 12 Gorkha regiment atum chepeng si beloghat along kirika khuruk asai ki pato pon hut inut kachi apkang ton KPLT maipu claim bang sing timong che parjan binong timong che parjan songri so tungjang phan M16 rifle hilia mukereng mu pharuk ke thobra imu pen nep ing nangsi case number 23 18 under sections 121 122 123 PICR section 25 Arms Act pabon lopse pirta longdun Birta Bangila Paskang Ton Ponilo, Domi Thakmi, Kurang Tu.